Ndabasuhuje abakomeje kudutega amatwi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri aka kanya. Vestine Ishimwe wo mu itsinda Vestine na Dorcas kuri ubu ngubu akaba yashyize hanze amafoto afite imisatsi isutse. Benshi baratungurwa cyane dore ko uyu mukobwa asanzwe abarizwa muri ADEPR, itorero ritemera habe na mba ibyerekeranye no gusuka imisatsi ku mitwe y'abakobwa. Uyu muririmbyi Vestine akaba yatunguye benshi nyuma yo gushyira ku rubuga rwe rwa Instagram amafoto agaragaza ko yasutse imisatsi. Aya mafoto akaba yashyize hanze agaragaza ko yishimiye kwizihiza isabukuru ye y'amavuko, dore ko uyu mukobwa avuka tariki ya 2 z'ukwezi kwa kane. Akaba yaravutse kuri iyi tariki mu mwaka wa 2003, kuri ubu ngubu akaba yujuje imyaka 22. Bamwe mu bafana be bashimye izi mpinduka bavuga ko ari uburenganzira bwe bwo kwihitiramo uko agaragara. Abandi ariko bo bagaragaje impungenge bavuga ko bidasanzwe ku muririmbyi wa gospel wo muri ADEPR. Ishimwe nk'uko twabivuze akaba ari kwizihiza isabukuru y'imyaka 22, dore ko yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2003. Mu minsi ishize hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2025 akaba yarasezeranye imbere y'amategeko n'umugabo we witwa Ouedraogo Idrissa. Uyu nguyu akaba ari umunyaburkina Faso wavutse tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane mu 1989. Bivuze ko Idrissa umugabo wa Vestine amurusha imyaka igera kuri 14. Ubukwe bwabo rero bukaba butegerejwe mu minsi iri imbere. Gayo nguko uko ibintu bihagaze, mu gihe bamwe bavuga yuko yaba yakoze ibintu bidakwiye gukorwa, hakaba hari n'abavuga yuko ibyo yakoze ari uburenganzira bwe, ariko mu by'ukuri abantu bakaba bari kwifata mu buryo butandukanye. Ndabashimiye cyane rero mwakoze kudutega amatwi. Iyi ni channel ibigezweho updates, duhure mu biganiro byacu bitaha.